This is Ngobo 23 Sharp I channel. We are here at FNB Stadium, Kaizer Chiefs 0, Mamelodi Sundowns 0. My brother, how's it? Nfukile mjani but Ifukile man, imane muya kwi. Viton Adolf. Adolf, yeah. Yeah, normal civil branch. branch, Yeah, civil branch. Okay, mitwa njani game yamuhla? Game namuhla yintsakise ngopfu. Vanhu vo tala va expect ku nabi I wile ta ku diwini. And aswivangatani. Nabi I humela point namuhla. So ni khenze ngopfu leswi nga humelela. Ni rhandza na ku khensa ka vamakhelwana. Leswi va nga hi endlela swona. A ni tivi ku loko va fambisa munyana na mako a va hlekete yini va hi tirhele ngopfu va yisa lava siku ra lamuhla va tirhe ngopfu ya ni khenze ngopfu makhelwana mi hi supportana ni khenze ngopfu so game yi ri kahle ni kombela ku siyela van'wana And iman lo anga tlangela kahle ku tlula hinkwavo namuntlha. No i nge chayi music ku ri hava ox yeah u nge u chayi music ku nga na ox ox mthethwa ya I deserve a man of the match 100% i tlangile na ni lepo hayi no i tlange kahle ngopfu ya yeah no I can't support. For your soccer updates and breaking news, please visit www.ngobo2010sharpi.com.